October ni somthum inrin ni ania INP Mizo channel khir tu te chibai ule nizan lama kan puan ta ka khan Thantlang khopui kha nasa takina ka nga inza chuanga kang ral to ni an ngai thu kan soya tun tumpo Thantlang khopui update atangin bul kan tan le anga voina tlai lamdar nga thlenga chanchin kan riat thei ang kan soi le anga atop thlengin min lo ngai thak sak le don nia Thantlang CDF lamen lisan siam thei chin an soya Thantlang khopui veng rang in kang hi avayin inza le som ruk le pathum ni inan nga ya chu an chiar thei chin tina ni maya chhun lama chuan media then khat chuan inza le som ruk le pali ni inan soi boka hei ai hian atam hret mai thei bok zung mun veng anti khopui lai le lam sarkar office rang omna veng ani awanga zung mun veng anti maya hian in som nga le paruk akang rala presbyterian biak in le an pastor chen na in po akang ral veni tin lung trial veng antia in thum biak in veng anti maya in som thum bazar veng anti an khopui chuan chung lam venga in som nga le pahni Thantlang Association of Baptist Churches TABC office omna TABC venga in som ni le pahni akang rala avayin inza le somruk le pathum akang ral ta vek ni in tukin khan PDF lam chuan an soyani Presbyterian biak in baka Church on the Rock biak in akang ral ve vek bok tukin dar ko lama kha chuan mei hi amit fel deuh titi ni in the chin journal chuan a soi hetia Thantlang khopuya han kang ta hlo mai chu sipai lam lo ma atla a sipai lam tong kam chuak po hi tlema zong han tar lang vela thange anni lam chuan ne na kan chang chho zele an lo ti ani bera USDP party thu soitu nan mia mi Mizo anti te sipai phusi anti te sipai lam tang han ngeng anti te chuan social media lama aziakin ne na kan chang khopui dang le thingtlang lampo kan la ti cheze lang ti in vau khan na thu an zia kani anni po hi da that masak ngai pol anni don hi nan mia mi Mizo phei chuan a khopui pum pui deuh thowa hal chiat Thantlang ang hi nakina po khopui dang an lo om le mai thei te tia chutianga lo thlen huna tuma tapsu kuirila intia Thantlang khopui hi en mai ro atiani midang dang point telegram lama thingtlang khodang le khopui te po atul chuan kan hal zel to mai talong te in vona voin lama chuan atam hle ni in tan luin khet news chuan a soya sipai lammi pakhatan thi chuan do tu te chu som tal da that tur chu khwa chu lep se ngal vek mai tur chu tianga ti ani chuan ram chung chok boi tu te hi an tlom to mai don ani an ti ni bera sipai pakhat phusi an ti chuan sipai ke man ti chiat vek tumin eng thom man chu hleinem in thum li vela kan vele an pu te dan thelo palang ti hlau ni om takin an out chiep mai ani alo ti ve boka sipai lamtang han ngein an ti chuan Thantlang khopui hetianga hal ani tamai hi lawm hle zok turani alo ti ve bok a telegram a hetiang hian a ziaka nupui nei ngen ang maya indo na cho chua tuma in phen na an man tak in le lote PDF memol rual ho thil ti ngong chu in tuar ve bokang chu aza thak leinem lawm hle zok turani atiani hetiang tak maya zan khat thil thuwa chiat na rap thlak tak an to awangin CNF lampo an omanuam lo hlea tun ma deu Thantlang khopui kan masak khami nulam khan social media lama CNF-CNA te ni kholo thu lam post share tur lo om ve deu reng mai boka tuna hetiang taka chiat na rap thlak an ton le tak sia chuan mi then khat CNF le CDF dem na lam tong kam lo nei to an om ve boka nga atu te mai po hi an mo lova nga yang an tor na hi arap thlak mani Thantlang khopuin hetia chiata to tak chungchang salai tet nia CNF spokesperson chuan ti hian in tharung takin the Hakha Times kaltlangin mi puite hena thua soya Thantlang mi puite hi in zavayin CNF-CNA adina tangin voin thlengin in thi na kan thi venga in bula kanom tlatang tia min din puya min thlamuan thin tu te kha in nia
inin soyang ngein in le lo achiat veklengin mindin puya in thu tiama inding het nge mai Sipai in thu nei na pong lak nuwa indo na chuata ka wangin in nun na in le lo tam tak ram le nam tan in lo hlan to a mi hring kan ni na atanga te a tor har berber in tuar le ta CNF-CNA te hian chakna le ngai to na thluak kan nei ve angin Thantlang mi puite le in le lo te chin nampum pui ven him tumin ma kan la ve a tuna hi chuan mi zong kan la veng him theiri lo chewa khongai takin min lo ngaihdam don nia keini point tor thiam har kan ti hle ani a hne na kan tong trai thin kan pathian hian min en mai emoni chule ti te ril ru alo rum mai lalpan min ngaihdam ro se atiani tin chu ba ka in chunga kan bat hi terrorist sipai te chunga kan rul ma lo chuan phuba la turin kan ke ti kan pen zelanga min bat hian tlak ngei thlengin malam kan pan zelang atibok salaitet nia tong kam toy te han ngai to hian anni CNF lampo hi nasata ka tong trai puyan ngai ani ti alange Thantlang khopuin chiat na to chu voina UN General Assembly meeting a NUG palai u chomutu na chon soi chuakin Sipai Council chu ram tinten an rematul tak zetani ati UN General Assembly voice som sari le parukna New York khopuya nei meka keini lama October ni somthum anni lama October ni somni le pakwa ni zan lam khan meeting an thu chun zom le a u chomutu na chuan ram chung mi puite nun na le an in le lo ven himanga izia soin ram tinte chu Sipai Terrorist Council rem tura thok chuak thoi turina som hlom athu soitlang pui kanan la chonga nge Sipai in thu nei nan pong lak nu human rights paljut na satani dante thako chungin dan fel tak tlo chan tur omlova mi sang ko chuang man anni to thute mi sang khat le zani chuang tha anni to thute tunlai hian Myanmar ram mar thlang lama operation an nei na satawanga mitam takin an tor na te mi somriat lai an thi le to thute ti chuan mi puilamin an pian ve mana an right an hlo vek thute tuna kho fura re fel hian terrorist lam chuan tun aya na sazoka operation neya mi puile PDF te bei an tum na sathute asoya hetiang renga kanom chuan Myanmar ram mi puite tor na hi anasa hle don ani ati tin mi puilam chuan dikna le felna om theinan le democracy manga rorel na a om le a an rights an chan theina ram din ngei tumin mani nun thap tak mi vin ma an la a NUG hi chuan UN ne na in nai taka om kan duwa ICC ma ading turin ma kan la reng bokani tuna Myanmar mi puite hian ramdang mi te tran puina le nem na le thamuan na te an mamo em maya chu wangin Myanmar ma democracy lo om le ma chu Myanmar chungchang hi UN Human Rights Commission noya po hian agenda masaberamin da sakreng turin in khongai na kangen chewani atia chutianga ma in lak na chuan Human Rights Council lamin anjinga min tel tir thin ang hian international level a pol dang te po hian in laka min tel tir ram ula ti chuan Myanmar mi te torna rap thlak tak te le an be nan na sa tak te hi fiale zolin in mu thei don ani atibok February ni khat kha Sipai Council in thu nei na an pong lak ni ani a khami nu atang khan Myanmar mi puite chuan engtik lai mai po hian Sipai te sual na rap thlak tak hi an tuar renga voin ni khat thil thu le ka po Chin state Thantlang khopuya chuan biak in pani telin in za chuang zet akang ral le vekani atibok Dr. Chomutu na chuan soizelin Sipai terrorist te sual na lakata mi puite veng hima chan chuak turin ram tin te hian inril ru min sen pui kan ngai ta hle UN Security Council po hian ahun taka engma ti man thei talovin khua atlai ta hle a chu wangin arang theyang bera terrorist council hi rem ani ngei theinan in khongai na kan ngen mol chewani atiani ral thuam manga boina chuakin zual lam apan tak zela wangin tun aya din mun chezo ka an om ma hian ram tin te hian ma kan la ka ngai tak mi wani ti in atam top mai to tur UN Secretary General in Special Envoy to Myanmar atana arwat Michelle Bach nari chuan soi ve bok
Shakespeare an van duai na hi avatluang thei ngai tak em tia Hamlet a thon thuwa lalnuwa tong tir ang deuh khan CDF lam van duai na hi akal tluang ang khop mai nimin atanga zan khuwa an khopui ka nga wanga an mut hil theilo lain chanchin du om chia lo bok khriat tur om le a ha kha khopui cholbuk khan mualan tia khan khur ruak chunga October ni somni le pariat chhun khan terrorist sipai te chuan silai som pasari bom somriat pali le bulletproof kor hak sari an man thu nimin khan an soi vele a azia lo thei khop mai heng ral thuam an man chungchanga hian terrorist sipai lam chuan ha kha khopuya an pastor pakhat Reverend Van Chem chu a in nam noi ngei ni an hriat awangin man tumin an zong mek nia soi ani bok Sakain region kata township lama chuan nimin October ni somni le pakua khan terrorist lam chuan oil an ruwa sumfai cheng noi som an rutel pok ni in voin khan tan luin khet news chuan a soi Mandalay atanga Irrawaddy luidung zo akal chuak ta bungro phur long chu nimin October ni somni le pakua khan terrorist sipai te chuan lo lam bunin an oil phur barrel li le sumfai cheng noi som an lak sakani suam mang hin ni ringot to mai minong hlan thupek thara chua to zinga PDF le an lam tang te lo mi khuala lo hum tu te reng chu an in le lo chu sakan niang ti ania chu chuan lama mangin mongyo khopuya chen na in pahni chu PDF te in biruk tirani ti in an chu sakta mongyo khopuya papakhat chuan terrorist diktak chuan mani sipai te hian ni chuti chung chuan mi puite chu terrorist niya pu in anin le lo a chu sakani hi ati mongyo khopui ba ka suibu khopuya po civil mi te in then khat chu terrorist ten chu sakin sarkar ta na chu sak an ni thu venal antar nan boka hetiang hian terrorist council chuan civil mi te in chu chuan lam farha te mangina chu sak zela Chin state ha kha khopuya CNF how tu NUG noya federal lam thua minister ni bok Dr. Salai lian mung sakhong in po terrorist te chuan an khar sakta mia mayani Dr. lian mung sakhong chuan ti hian asoya kan in te kan nei bung ruwa te hi chu terrorist lam hian min chu sak thei po ni ma na kan revolution ril ru le tharau hi chu min chu sak thei ngai lovang heng ram huai sual ho hi hlo turan om chuang lo pathian in min om pui rengalom atiani sakain khopuya tanga mungyo lampanakal terrorist sipai motor panga chu Black Eagle Defense Force ti ming in vo tele PDF por sang in lo changin bom mangin an lo beya hei hi ni zantar khatvel khanani terrorist motor pahni achia a sipai hi panga ayatlem lo chu an thingei ni in an thria a hliam tuar te chu ambulance motor pahni in an thiar le ni in an soi Sakain region mongyo khopuya civil hospital a thok tu te Dr. Mi somni le palizet chu terrorist council in an na atanga aban tir te zinga an lo tel to nichina kan soi kha chunjom hlekila terrorist lam chuan ha kha khopuya CRHO office po Anti-Terrorism Act mangin sarkar ta an lak sakta ti lekha an tar nan ve boka an kal rup tamai ni Makui region tongrin chia chuan nizan zan lai vel khan secular riak thin sipai te inkara buaina achuaka anmani le anmani anin kap tamaya sipai pakhat thi an chanchin thretuina soidan chuan zu an ruiwanga inkap ta chiap an ni oma hliam tuar pon omnual ni ina soi an thil rup an athiam lowaniang tin Makui region tho meutit khopuya civil hospital kianga po nizan zan lai vel tho khan duty mek sipai pangale civil thuam in bela bike kalmi pahni anin kap boka bike chuang te zinga pakhat athia adang pakhat po adin mun athalo hle nia soeni mita mutu an chanchin thre chiang tu te soidan chuan civil thuama in thuam te po hi an thian te gate duty thin tho an nia an duty in thlak rolin anin niala hetiang hian anin kap tamai ni in asoeni hetiang hian sipai te zinga po in mu thiam lo na ri aleng chove me kani rengun khopui mengala don lama chuan October ni somthum tukindar nga chhovel khan
paper demonstration ti in lekha antar na samaya chungan lekha tar tak lak thak tumakal terrorist sipai te chuan tum ni lai bom manga be an to ka jinglam dariat vel khan bom voi ni an ma chona wangin an tol kir ta a mengladon vel chu an strict ta hle ni bom wanga thi le hliam omda nero an la soi thei meu lo Mandalay khopui tan hliat mo veng chaklam London Square cheng u san luin venglal lo thok to thin u cho te ong le road 4187 a cheng kumuchi anti te chu October ni somni le pasari nimin pia tlai khan terrorist sipai tenan lo man to a chung jinga u san luin le venglal hlui u cho te ong te chu Mandalay khopui hel na kong pui road 34 le 35 in kara an ruang charani le tamaya sipai lamin an pai ni nge ya ngai ani sipai te chuan an ruang la turin an chung te an hril vele mai bok midang pakhat hi khoya nge om nungdamin ala omem ti po engma soi thei tur om lo thita te pani ruanga po hian chema vi na te an vuak na te hliam ma mu tur tam hle ni in an soi tin maha ong mi town chipa tan hliat mo tlak lam venga satal na lama tukin dariat vel thau khan terrorist sipai patrolling na ya vei vak te chu generation z power gzp ten bom ne nan voma sipai pakhat thia midang pani in hliam an tuar bok hei hi media then khat chuan civil mi panga in hliam an tuar ni nan soi bokani nimin khan terrorist sipai te le MNDAA sipai te po special zone atana anlo puan to na mun lama anin kap na sale hle nimin chonudar khatle minute som ni vel khan terrorist sipai lam chuan mungku district huam chunga maing pole pan saing kholam ka tumin anral thuaman herrem so ni in MNDAA lam chuan thuan donga chu vele terrorist te chet main an kap masata zoka te chuan indo na chuak le ta ni anin dauna chuan darkar khat zeta o a chonudar ni le chan ve vel thlengin na satakin anin kapani tlai lam dar nga vela po terrorist lam chuan ral thuam lianin phong sign lama tangin an thom phei dup maya MNDAA kem an ral ka na sa hle dako kang news na soidan chuan nimin tlaya terrorist lamin RPG an ka chua chu voice somret chuangani atia chumi nu tlaida rukvela tangin terrorist sipai somnga chuang kal chuak le in chu MNDAA lam chuan thatakin an lo dang theini in dako kang chuan a soi bok MNDAA lam hian in do na an sat zel lo nan ka masak hi chuan tum ngai meu lo ni in alanga niminan ka masak chan po ron kap don nge an hriat wanga ni bera sipai terrorist lamin an ka masaka wanga indo an ni deuh thina terrorist lamin an be masaka wangin October thachung po hian ni tin mai anin kap deuh rengani nimina anin ka na thi le hliaman om lo lam chu thochiang soitura la om lo October ni somni le pariat khan sakain regiona helicopter tenen sipai chopbel zelin October ni somni le pakua nimina tang khan along mentaya operation chu anan tran ta a thingtlang khotelam pon ren lo le view mai RPG nan kap deuh thuai maya chuwangin hen operation hi mido izep thil ti ani ti in soisel tu anga hle ni sipain helicopter manga an chopbel tak te hi thi chain chun la tan se kolin le pin le bu lama an chop bera helicopter an chop ba ka jet fighter mangin tan se marlam ka pong chia nan window le seta kholama te chun la lam te chu tho na te in anan kap ngal thuai mai boka nimin lam khan voice som li jet fighter in bom ne nan be nia soi ani sipai lam hi chuan hetia ma anan la hi PDF kan thian fai don ti in anin chuang viawani oma October ni somni le pakotu khan chun la township huam chunga choite khwa sipai za velen luta ral thuam lenin an kap ngal mai ani silai ri po chol lo choite khomi te chu ram palai lenga himna zongin an tlan dar zota a tlan ve thelo mi paruk te chu manin sipai te chu an soisa a an vole repani an tlan santak an in le lo an thil nei bung ruwa te chu terrorist lam chuan an du hun huna an la le mai niang chu
tin nimin October ni somni le pakua chonudar ni pel fel khan chun la mar lama thut tai le ong yuak huwa ate terrorist sipayan lut poka RPG ya an ka awangin inthen khataka ngnol ni inan soi tena muna ten media lama report an pek danin thi chain township lama po terrorist te chu lut zelin khuwa an suwa samna sa hle a mi man po an nei nualani October ni somni le pakua ni zan lai vel po khan chun hla khopui in chin men venga NLD office chu sipai lamtang tu te nemo an hal kang vek bok terrorist council noya ram huai sipai te chet dan han en hian tun tuma along men taya operation po hi PDF te do tur hrim ni chuan chu ani dan tur ania han social chi ni chuang lovanga chutiang po ni lo hriam hrei nei chuang lo sipai dova ram chuak ta po ni chuang lo civil mi te chunga arong tak taka che turin zana chete po nei lova civil mi te in le lo suwa sam turin le an thil nei te ruk sak turin an thok chuak le zok ani lawm ni ti hi zona a chana lang chiang sa ani ringot mai ole tun tumata na voin lama Myanmar chanchin lang sar zual kanan ti chuwa thei chu khati zong kha ani a thlir tu te na top thlenga min thlir sak le wangin in chunga kan lo me